Talib, amban Banu Hashim, bangsa Quraish, bangsa Arab, si Makkah inanak, si Makkah lahat nin, maghijrah tujuh, Madinah inin Muhammad, yan ang naksud din. Piniin Muhammad ni Satya Mania. Naingin, yan ang Nabi, sinaksiatin. Si Kaisain, yan ang pagsaksi, si Kaisa, inin olom yan Islam to, bang petod ng buwa atau duwe patiring yan Islam nun, nasuwe katauhan mo, bang sumiyan kayo patiring, bang sumiyan kayo palingkaga. So ito hatite, inin het pakadilikawin, pag-inin po namin ka Islam ten, binaan kenon, yan ang paonan, wasinalasay na kaguruhanten, kamay miyaan, ilabayin. Si Kaisa, pag dua pagsaksi Allah subhanahu wa ta'ala mapatut sinumbahin do, pagsaksi Muhammad ibn Abdullah, Rasul Allah subhanahu wa ta'ala hinapusan. Sika dua, sambahayang, sika telu, zakat, sika ampat puasa, sika limi, haji, tujuh Baitullahil Haram, sini-sini makagees. Tiyaw pun, balik ko kita. Pinayin ko yan. Ala, jangan mo, balik ka na kita.